Achiwi Kamataya Bowing Chief Minister Scholarship Scheme with Super IAS 500 Wivang Kabanghui Kawai Porikaji Rakara Tarik Makadam Madithang Bung Tarada Akali Sagi the Laydale Kasom Tang the wall painting the Hun Rumigi the Laydale Chili Ponda Wednesday Yautang Laying Nongla Sholushit Kawai Langzin Sahira Ukruli Kare Sam Food Court Violent Yuko Bank Atungli Shohaira Laikayang Thor Ajiwi the Tangkhul Express News Chungsangla Jajo ina pamidale Ajiwi Bawing Maysa aina nganangrumsa Chief Minister Scholarship Scheme with Super IAS 500 Wivang Kabanghui Kawai Porikaji Rakara Tarik Makadam Madithang Bung Tarada Akali Sagi the Laydale Chiwi test result Tarik Makada Shilithang Shock Mira Porika Apamchi Imphal Jurjanpur Kala Ukruli Rumiki the Laya Itum the Paningong Bai Gija Chief Minister Scholarship Scheme with Super IAS 500 with Azingli Civil Service Ningasang Nauping Wivang Kalemaina IAS Coaching Kwimigi Gijina Scholarship Chi Lupa Kror Khani Tinghang Tishat Kakawi Manipur Sharkarna ALS Satellite Education Li Ngashikda Migi Gijina Kabangkui Gahai Matha Makeup Kaji Katam Now Shakani Pingjili Delhi we Aina IAS Kangaranwi Chishot Meping the State Academy of Training Imphali Tamjitegi Gijina Selection exam ji Thakvai Ajiwi Tarik Tarada Shini Aina Tangda Kalemaina Mingjan Paira Kabangkui Gahai Ping Prelims 2022 Thakvai Coaching November Ngapei Tarik Jishatang Haupokra ALS IAS VS80 Learning Centers Imphal Jurjanpur Ukrul Senapati Kala Tamenglongli Rungmiki the Leya VS80 Learning Centers the Hangda Kalehi Delhi ALS IAS Coaching Mida Kalei Chi Center Kangadei Pingni Horzak the Transmit Saku Ungna Delhi class Ariri Kwimida Kalei Chi Hivak la Horzak Chiho Ungda Kadam now the online in the Tamkwigi Kichina Ukrul District Wivang Tribal Youth Development Foundation we Institute Hina IAS Coaching Chiwi Center in Sara the Hanga Tribal Youth Development Foundation Hi ALS IAS Satellite Education Delhi we partner Sada UPSC Civil Services Class State Civil Services Examination Wivang Coaching Kwimia Center Ji Alungtang Ukrulli St. Joseph College with new building ground floor Leya ALS IAS Coaching Class Chili Hivak Wikadam Now Pinglila Del Hivak Wikadam Now Pingli Khami Study Materials Horzak the Mira the TYDF with proprietor na Hanga Atumwi mock test Kasalila UPSC questions Kasemji Delhi Wivakla Manipur Wivakla Ngarai Chada Sami Gigichina the Hanga St. Joseph College Likale ALS IAS Satellite Center 2019 Kumwi Aina Mathalak Aina Habok Kahaina the Hanga Akamaga Somtang the wall painting Hun Rumbigi the Laydale Chili Ponda Wednesday Yautang Langanongla Sholushit Kawai Langzin Sahira the Hanga Rani Chili Ukrul DC Krishna Kumara Masowo Kala Ukrul SP Saujanya Singh the Kayawa Samira the Leya Kosomtang we wall painting Hun we Karina Imaramli Temlak High Kanduitot Pingli Atumwe Tem to take Kawai Abongaran Kami Ainang Soda Tangla Matasang Saklaga Ukrul with tourist hub Aka Nasak Vai Kasana the Hanga Wednesday Yautang Langanong Hi Kosomtang we Yaron Galana Makok Kamina Langanong Chili Kangachawi Tingpun Luivat Mang Maningla Ahang Kangui Salaga Samkabang Hey Unji Itumwe Kamongli Yor Kuilaga Itumwe Lensin Tiome Kamangla Juga Kawai Shokamina Langalong Chili Samkabang Hunting Hanra Organic Nasapalungra Kala Aman Paimida Yor Kami Kajihi organizers Pingwe Ningrinna the Hanga Kamatha Kashagaza Sampangasa Kawai Kajihili Ningsang the Miss Manipur 2019 Lashio AR Matinda Market Chiwi Ambassador Sami Gida Leya Kala Rani Chiwi host the Samira the Hanga Hangdakle Wednesday Yautang Langanongli Shero Kwikangai Pingli Kamong Shomi Dale Rani Jingushun Pung Baroli Haupogra Wednesday Yautang Langanong Haupoglushit Gigaji Tangji live painting Gahanda result la Chili Shop Mirada Hanga Live painting competition hili ngalanau mati kala mayar nauna magada tharukta ngurum serlaga mitumrana sharokhuigi da leidalai
Pau hi kasom dangwi Wednesday yaw thang lengonong wi chairman Kuira Ungsorin Reguina TTE Pau mili Karajan Kasali Kahangna. Ukruli Kare Sam Food Court Shohaira. Violent Yuko Bangwi Atungli Kale Food Court chi Ayat Hergat Kada Rani Chili MLA Alfred Kangim Art Hernala Wangurumi Haira. Sam Hing Sot Now Kutumna How Kapok Arihon Ukruli Malinglak Aina Kale Company Akhana. Entrepreneurs starting na shok now agriba jagoi kala mujuk zimik ashi kutumna semda atumwi aming haukapok ESAE EMG kuida semda mingpok ka kui kasana Sam Food Court mahawok rang laga atumna abong ngadadai la lay sapok hai kasana Kresada atumna her lay sapoka Jisama manda achagum December kyon gajangli ukrul pungri tangli Sam Tea House le shoga haina Musically Chungsangla kahaya MLA Alfred Kangam Art Hernala Rani Chili La Sajiteya Alfred na Kashetui Maduida Tangkhul Ramlik Kanui Thot Pingna Ijajawi Abamli Ringkavai Abong Paga Kuile Kagodom Pongshok da Guzum Sangmia Sam Food Court Kishore Rani Chili La Gasa Group Waving Legs Nala Sharukwimi Haira Food Court Haukapoki Sam na Lay Abong Gapa Mang Maningla Itumwe apamli kashakaza semthelak aina khalai pingli lei chalak aina sakawai apong apam khira khami kasana da satingna shokong naw da hanga sem hi haugapokwi aina itumwe apamwi khanui thotli langphai phaiza khawai apong khirami da tangkhul khalat ngarinda oktui khawai kasali teome khamang sa ilala sem nala sharu khira gaji ningrin aina hapok da shokong naw da hangsanga Sam Food Court Chili Tangkhul Nauna Kasem Kashagaza Ayur Nadadai da Sampangra Ariri Vendor Matishina Sada Kalina da Hang Kamjong District One Stop Center OSC Awareness Program Aka Kwika Haira One Stop Center OSC Kamjong FXB Childline Urkel 1098 Li Ngshikda Saki One Step Center Ngayinshim with Maramli Community Hall Pungyer Headquarter Aina Shogok Baptist Church Li Aya Awareness Program Rungmi Haira One Stop Center Kamjong hit November ngapai 2019 kum pangada kajibat yan kasai hi kathawi aina shinau pingli kan kui khawai la atumli kagdom mi khawai haugapokna Center Administrator OSC Kamjong Chanchula MK Saki One Stop Center we kan khana maramli phejitheda hang shimli pangada kajibat tu khamiwi outshot shinau pingli phasa yor khangasak now shinauli yan kasai kala cyber crime hi katha shock da khalai hi ya really pop tang sak da itum safe samai okti khawai sasa da department khani china hot khana kasana gaji hi hang case worker OSC Kamjong Warsin P CH na domestic violence maramli matuimi FXB childline urkel we counselor songam leikhana child sexual abuse kala human trafficking with maramli hang jiteya Awareness program mi shaka hangpanga kada rajang da hanga hai maram pingchiwi pongli banners haiwa pamphlet miwalaga team china shimlak tharoglila kharjan wasaya da hanga Pungyer headquarter Shagok H Koda Phalang Leishi Leiting ko sokala Shangshak Junction Khung Pingli poster campaign saba haira Atumwi Kamadaya Karina Yari Pingna Maramji Phapta da One Stop Center Kamjong Aina FXB Childline Urkel 1098 hi Thekhui Rono Kajikasana OSC Kamjong hi Community Health Center Pamli Layatang Kamjong Headquarters di Khalena Khangjon Kagodom Dagar Kasa Thayaka number 9362588154 li Kala email address 20190 sckmj@gmail.com li ngahanwami paira Jingjoy Civili Warshon English School wi Thumrada Kaguthuma Sports Weekam Literary Meet Aya Habok Haira Ministry of Housing and Urban Affairs Engineer CPWD Ungbam Raikhana Maso Wasada Ranieji Wahopok Mia Ranieji Pangathang Savagi Gijina Kadam Nauping Chili Kathewi Ringapha Pongshok da Worship Chiwi principal aina chishut mapping da ningachang aina sami da legaji shan kuya da ungbam Raikhana hang Raikhana nganui laka government worship li kaka atam phaning ongda chotla ka hai shim kuraina raga salala ningrin lega zakzak laga kaya kala kadam nauping da amingwi wang aina kadam maningla kajichawi kharin leilaga chiwi atishura ningachang aina tamlu gaji kasat sanga
Kala phap magta khalai tharan ngahan ki giji matherin lo gijila kazum sangmiya. Achala gawi government schooli mutui gasa ina worshim chiwi katam nau pingna English kamatui nga khai khang haya gaji hangda worship chili principal kala teaching staff mathalak aina sambangda khalai katam nau ping mahaila kada hang sanga. Kala sarkarwi worship saikora makamatha maning mana kashunglak aina sada khalaila kachungkha layada ana hang sanga. Awi atam liva kadam naw na ngakai shikha dandi sada tishot me pingwi kasarsam sudshok ngasakada ana ningmalat lak aina phaning unga. Itumwi wordam zat khanahi BAMA khuilaga kaliwa kisani khala mathai chala kazat laya kala apong kai ka khangajai khui khara dagar saya gaji hangda sarkar ot sakhawai da lyric matamlu katai apong aina ringa bai da laya gaji chawi ningjuk kathem la shulaga khalata ngarinda raisang khawai sa da raikana hangsanga. Rani jili social entrepreneur kanot kamasu na khayawa sada wazanga da hanga. Sports day gaji hi thada khangaja sada kum gaji katam nau pingna ngariyaw ngahan itichawi worship li kupsanga kha Ara State Capital li National Sports University shogahai hina gaji han leng sak haira. Gaja ngariyaw ngahan li ningasang nau pingna chili wazang paira kala sports professional la ngasapaya gaji hi khamasuna kasatsanga. Aru honwe atam atishura wartam wi syllabus la khangajai dargar saya gaji hi hangda Warshon English School li Hindi tam khawai la haimilu gaji hi school chiwi principal la sagasa khamasuna hangsanga. Warshon English School li kagdom sada ungbam raikhanna lupa lakhani aina John mi haira kala kadam nau pingwi wang vitamin C la yaw mi haira. Warshon English School wi RS kapang sing na ranye chili razang kami pingli ningashi pongshok da ava ping long nau ping kala kung ping na adam kajida worship chili kadom mission na kajila hanga. Warshon English School Church na sponsor sa kami worship akana chili kadam nau shakatum shika aina hawpok da class 10 kashung da tamdalay kajila principal china hanga. Warshon English School hi 1989 kun hapgapokna. Ukruli Shorkarwi Department Office Taraka Atam Horzak da Mushola Layda Lakaji, Taikuida Lay. Ukrul Mini Secretary DC Office la Tangaji Huida Shoya da Kaikana Meringapap Hongshok Haira. Arihon Ukrul Mini Secretary hi Ngotorpung Tarada Aka Tahaila Mushola Lay Sayada, Himung Yitura Yariwi Atam Kala Odli Saza da Lakaji Hongshok Haira. Yangsang miran pingna yari wi gajot kon shamida kathak wi longli yangsang mi hauranu da ngakaw dalay. Rakhara tarik tharada pangatang total shutdown sarada coordination committee corcom na tahaira. Achalaga Manipur ngalay wi richum nawli kangasan malayla kala dantiye na India li ngurum kangasak na da Manipur wi ningkhan sambang gawai kasana da hanga. Chitang National Black Day mayonda ngathor pung tharuk aina ngazin pung tharuk aina tangda corcom na ban ngahot da khalaina. Ban lungli medical fire services media kala traditional customary ot ngarut zat ngasagra da hanga. 1949 kum September P kajang wetar makada akadang Manipur aunga boda jandrali dandi aina merger agreement shoy sakang sakna da corcom we press release li hanga. Chitangji Shillongli Indian Forces we aunga China pamkasa Bangalore rakui namlaga international ainli matung makanda nampu aina shoy sakang sakna da hanga. On of the same year which has been an in Western Southeast Asia li Manipur hi Asiatic sovereign state akasada lake saji chikum we October tatra hawi tarik thrada phangadang imperialist Indian Union India ngalay we akaya kang sahawada corcom na hanga. Mungasa India Shokara chiwi atamwi ningkhan ngalay pingwi zat khanali maheng sangla Manipur ngalay India we sada kwisang gahai chili Manipur we richum naw pingna mamaya manada rashum gahai na da corcom na hangsanga. COVID mimawi wang da worshipping mushola layda layka election campaign va SOP mangagla zat lay kachila corcom na hanga. Ijam kahai ping liva SOP makhanga wiwang fine per kha minister ping kala political kathana ping liva khika magashindam ki kacham naw ping wiwang mang mana kashang naw
pingwi wang bazang mana kachi chithei da korkom na hangsanga election sa khawai wiwang covid mi mau hi phasang mai haira da hang khawai test ka khui suita me khar ka haidala korkom da phen haira election adamni case murder rashok ura kha sarkar witungli tara gaji hila hangsanga Manipur winning khan samang khawai ka tomi lo gachila korkom na richum nau pingni nga kaudalai Shimli COVID-19 Ari Kwivami Kawai COVID-19 Vaccination Express Aya Chief Minister N. Biren Hapok Mihaira COVID-19 Vaccination Express Yi Ventarada Panga COVID Ari Kap Kamili Zangi Gajina Kankana Saikora Sanglaga Shimli Vagi Gajina Kari Jiling Soda Train Staff Ledzadra Vaccination Express Manipur Shakarna Care India Ling Shikda Saga Quina Care India Hi Public Health Wivang Ot Kasa International NGO Akhana CM the project Swarak Shala Hapok Mihaira Project Ji Usaid Nishthali Ngshikda Atumna COVID Ari Makap Khangai Naupingli Kuzum Mada COVID Centerli Ari Kapwing Sagrada Hanga Ayang Zin we report Atishuda Ukrul District COVID positive Mi Tharada Aga Sambangli Haira COVID second wave Karahili Ukrul District Ari Rashungda COVID positive Sambangahi Ayawi Tarada Aka Jizangda Tinka Shashini Hangturukda Mati Kashung Hairada Hanga Arishang Aina COVID Care Center Ling Hagasami Chikoli Aya Discharge Sada Ariri Ukrul District COVID Kagzami Machine Hang Pangada Shini Leda DSO report na Chitamia Let Luida Kamadaya Baubing Chief Minister Scholarship Scheme with Super IAS 500 Wivang Kabanghui Kawai Porikaji Rakara Tarik Matura Madithang Bung Tarada Akali Sagi da Laydale Kasom Tang the wall painting the Hun Rumigi da Laydale Chili Ponda Wednesday Yautang Laying Nongla Sholu Shit Kawai Langzin Sahira Ukruli Kare Sam Food Court Violent Yuko Bank Atungli Shohaira